General consultation okolengwa ase laboratory based nutrition no bondo bonke. So na kitoka umuntu achiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kyakwirenda nga kyagwitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutera tukorwa na conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokeryo y'abayibuli. Miyamana sana umancho muliya betaseni kia Ndizi TV chinga kyogendete gutwara oboligereria obya na ndengo kwaligania astoko merana emeo murobirio o Worldfit astoko sanga nere daktari oyo choto na nobosemia otomanyia igoro ya maroire na kiago cha semibere hito na kitole tange kurwa samaroira yo na boigo ase clinic ya Worldfit na kibakwena na obogwene umancho muliya ngo kwaligani bene elindito sange gochakabona iga wika omoelio akolenda sense mochiche mitandao sense mo ya Facebook na bagotonyora wetra Ndizi TV News Digital na biga sense meri ya YouTube wetra Ndizi TV News sense mo ya website na bagotonyora wetra www.ndizitv.net iteterane Frida Kerubo teto sange asobwa amokolende antara kumanyuma nchumuli elitkolia lero ombureri kitoko kwanera tendereri bageliri gali abene kwaligani daktari atomanye na kiakorukwa na bege kliniki kiaye ngaike gotoka. Karibu sana daktari. Asante Ms. Kerubo. Ilitaria ni daktari Moses Kena Onsarigo. Kurwa senyagitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit na utolega Bosongo. Ase nyumba ya Uru Plaza. Goroba ya gatatu. Erumu 307. Karibu sana. Asante sana na kiwiki yawe yalinge daktari. Wiki nengiyere sana. Tunashukuru Mungu. Abarire mbararo bare bande wiki linga ngotarira bara senyagitari yawe timeti usemba bete bagwikirana nande bakanyaro bobwene kabisa. Abarire nabange bagoje service tabange sana. Abange sana. Nanda abande bako ba referred to us. Yeah. People coming from even tali wabosongo Gusii yoka. Lakini abantu bakuru Nairobi bakuru Western. Abantu banyoro muri Western bakagaiga, you know. Abantu bakuru Bukuria. Tunashukuru Mungu lakini genteki ya kiamana ngiringa abantu baitumba wenda bagenda takokonyeka kuwena na hiyo ndio tunashukuru. Musibati naro kuruchinse mochi Eldoret beteka kanga kirisi myagandina nyotobo wene kabisa ngo beteka komokonya bie mono sana siga singyo kora na banda bange ababere bagutuma SMS bagoteba mbie mono sana daktari asiga singyo ko ogokora nabo igo babere bakonyoro bogwene kabisa marwiri naro babere bagutarira nyagitari bagoteringa oboya yamboko bweno gotumeka maliyo bagakokwe akine bekera senyagitari agase clinic ya Worldfit nabo igo kwenyorera obogwene yakegima akurinde daktari wikeri na betengo boli mwanchi umuriyereria anyakabwate borire bonde bwensi obwabere bogochanda umuberoye atomanye atotomere ujumbe elinde tobitogo kwanera kurinde kanaligereti abanta bange daktari yabatete ngati to kwanera borere we stroke
actually uburere bwe stroke wabere bugo chanda abantu abange ande bamaitinga kiburiro buiga bugocho ostokero mondo chenye kitari yote na bwate stroke bono umwanchi mulie naganite konyoro bosemye kegima na kiagwetanga kurwa soburiro buiga na boigo bali babere bakobonyora na kibakonyora bugwine kurasenye kitari ya Worldfit mwanchi mulie goli tukolie rero ngotoracho sangana ya Dr. Kena Moses yokurase clinic ya Worldfit ase arachikukwanira oburoire bwe stroke mwanchi muligereria na butambe togotebanga mapema ndio best daktari yako bate ibolirinde lionsi kobatikana no borero bwatogokwanira gose oborero mbororo orocho bwachandiro mubero go no tagitwara twaro bumanyi yake igo utarachigwikira daktari ya se clinic kyaye nabo tutumira ujumbe yage nkya gwetira sina mbiga basi screen yago boigo nabo gutumanya asoko bwatia omurobili korukorinde daktari senge nchabantu baganyirete kabisa tingo kwana mange akora tengo borero bwiga bwe stroke womborere kyobo stroke yeah stroke era motuka ya mangoge ndi nyagitari kya kawaida nabo konyora abantu babwatire kero bagutara uso umuntu agutara nenyimbo abandi babikiro sese wheelchair abo konyora to komisi konyora abantu babiri batatu bakwene nyagitari cyai to babwatuburira stroke so stroke na ande mnatuwaligiria matuka ya chakire kommenteka sana so ekero umuntu agotinga gwatwarire stroke so umuntu ubwate stroke in minute minute nga obongo bwumire ndagwake nkundi bonoiga gusino risoli yawo risoli yumye libimbe likorra buronge so ekero bongo bwumire gusebwa beire ndatebe damaged obongo bwasalekire tali gosaleka okogoko bomwenda wazimu lakini ogosaleka okoba gose bwakirwe nkundi ndatebe kwa mfano ekero obongo bwaumire ine otokuruka nge stroke ubongo wako umeumia lakini swali ni kwa nini ubongo unaumia? That's the question. Inkie kogera na kyo bongo bora umie miskerubu wekanko inyoliga obongo nkuragira buri muna kimukende yonse igo bongo mbotagete oxygen embeo bongo na bukuri embeo saidi kubwa kimukende yonse somubiri obongo mbotagete nutrients yendagira egere butigale bugendere gukora gasi yaye botokonye muna butakire gukora gasi yaye nkayo bongo ubu bokuragira ko ibo kuragira kuri samanyinga iga manyinga nara kwimuki ndagira aire sobongo amanyinga nara kwimuki oxygen aire sobongo so inki kyagero bongo bwomia rende ibwomia okoba oxygen tegeti esobongo isaini okoba endagira nutrients nchigeti obongo na kitakire gusanika so meaning nguruide bose eshida ye stroke yegucha okobe injira ya manyi gendo ngiri yasali injira ya manyinga injira ya manyinga yago twatebinere kwimuki oxygen amanyinga nara kwimuki endagira so if endagira itiri wiki sobongo then it means that there's a problem maybe the blood vessel teliko ira manyinga wake sobongo ime gose manyinga taliko ike sobongo isaime so what I'm saying is this enchira ya manyinga ya ibungire either ya ibungire mnabona onyo olege ntukuru kwa manyinga agagande gose bantu bali bakora twara DVT usamanyinga babatenga manyinga kugande so mubere amanyinga agandire clotieri egende senjira ya manyinge kwira manyinge sobongo nabe kuli banjira onye yali banjira manyinga alita kwikabake sobongo onye olenjiriyo enjiriye kwira manyinge sobongo yagoteire teri kwira bono manyinge sobongo nabo muntu akonyore stroke wose onye olenga enjiriye amanyinga yatikire amanyinga itekire sobongo bono nabe kogera umuntanyore stroke. Let me repeat myself again.
I'm saying inga ekero umuntu akonyore stroke na manyinga taligo sobonga isaini manyinga taligo ikesobongo egera manyinga lire endagera nutrients amanyinga lire oxygen to the brain so onye bintu bibere mbiri gukigoika obongo boli bwo gukikomia umuntu onyoranga what you call cerebrovascular disease ama cerebrovascular attack eriyo obongo bwanyore stroke wana bisoke bote Mebona sana daktari asokweresera sobwagali akonde nto chikoye manye amange ningikeragere nchire ya manyinga ningikeragere oxygen take saine asobongo amna tokende gusanganere daktari ambye muno sana mwanchi umulide ni tokende gusanga aimeyo morobeli o Worldfit ase tokende gukwanira igoro yoborire bwe stroke na daktari abereka kweresera ubumburire cyumo akonde daktari ndobwate types of stroke korata tebingo nchire chichi types of strokes Trateba types of stroke tiantebega miske kerubo into senya gitari yaito ya Worldfit itogo tebanga nyasaye tatungite bantu barware so enjera yo kengia no goitanga tubasa kubo murwire obo murwire ogusari kibesa obo murwire ogusari kinsa kiago obo murwire ibintu byawo bigusarika so stroke konyole bonoiga stroke konyole ebintu binge byago birasarika saidi so what I'm trying to say bari batuligira tinga tema koirenda mubiro type ya stroke into bwatanga isatu types of stroke stroke tofauti stroke entangani ekorokunga ischemic stroke ischemia eminiti obongo buri manyinga taligo ikororo amanyinga taligo ikororo esobongo sobongo buri bwa umia gose bwako so ischemic stroke ischemia kero gutanga ischemia manyinga taligo ikesobongo yentongeri yatangira manyinga wikesobo so sobongo muna twateba onyole clot amanyinga agenda gande nchire somoki manyinga tagende sobongo enchire nagote ya kabere enchira ya manyinga nabera agote onye nchira ikogotea manyinga taligo ikesobongo bongo boli bomie guseboko so umuntu onyore ntunga ischemic stroke ntubwate stroke yende ya kabere ekorokunga hemorrhagic stroke hemorrhagic stroke ko ibunga ntunga himo na manyinga so eminetinga enchira ya manyinga yatekire ekero yateka amanyinga ali alenge somubere ali ankogende sobongo akunya komuka asobongo bwago ase tissues ichobongo onya manyinga ali kuumuka gali sobongo kusago chikoso sobongo bono inyora nga manyinga ali alenge senchira ya manyinga nkorwale senchira ya manyinga ase brain tissue na manyinga tagwa ntiko gende se brain tissue awandi kutikara sinchanja ya manyi endagira yoka yanya gose sobongo no oxygen yanya gose sobongo but now you can imagine bone nchiriria manyinga yatekire amanyinga ali teke sobongo imi ekera manyinga ali etekire sobongo nka yago chikogenda linde ago chikutikara ali sobongo wika manyinga ali atake space bona lente ndiko kunga a lesion, a space occupying lesion. Wone kere igente kia soiroro kia mitobongo bwago amanyinga ya mitobongo bwago ekera mitobongo bwago umuntu onyole stroke for instance enchira nere igente ngirike kurukunga aneurysm enchira ya manyinga egende bimbe bulge pone wateka korais ekero yatekire amanyinga iteka sobongo bwago umuntu okoraki onyole stroke so ntubwate hemorrhagic stroke nango ndagoteba ntubwate eya gatatu ekorokunga transient ischemic stroke ischemic attack transient ischemic attack nekero bono amanyinga tagendo sobongo bwago kwa muda fulani nabona kwa mfano umuntu onyodire
accident goso nachiru unachiru gose no kogoro amanyinga manga itekiro kuchio kogoro kwaye nabaranyore stroke lakini ukumyo kinya gitari okubekirwa amanyinga stroke iriere bugango tigoteri koba nabekwera because your men amanyinga abura kwa muda fulani so kipatiwe hiyo damu basi hiyo stroke inaisha so we have what we call transient ischemic attack na kwelezile lakini hiki type isatu na kwa Yabona sana daktari. Daktari kwa vile kugukwanira nga asense makero bongo boko ba affected. Ani go montako nyore stroke. Akirikendo mwanchi muri naga nitikomanya stroke yeye inki mukiki umubiri kirali no koboko gosina ndonse. Stroke ekero umuntu ya mu affected kucyakero umuntu bakanze ense meyemo y'umubiri afu wositwa tebenga utivite kuri umuntu kuturumbuka enusu yaye mono nere cover affected so enusu yawe kari abera affected konyoranga obongo bwabera affected ari isori abera affected ye mioro bakanyoro rumeme kuturumbuka ense meyemo you know the upper limb the lower limbs ego affect mono nseme yo mubiri ambia mono sana daktari akondi kwa vile ko toteya uburiro bwiga bwe stroke mburire kyobo ande kwa totebiri aina chi stroke nchire chichi akolinde daktari mwanchi muri naga nitikumanya nkige kore tuburiro bwiga bwe stroke nkige kore tuburiro bwe stroke kendi gionsi kego chigotanga amanyinga taso esobongo nauge kurente stroke kendi gionsi kego chikoliba amanyinga taso esobongo aisaini nauge kurente stroke so mbintoki biragera amanyinga taso ebonga aisaini mbintoki egentege tangani no burweire wa high blood pressure amanyinga kerari igoro ekera amanyinga ari igoro minute nga ekere ama umetekero munenkoli kunya gutuma amanyinga ne chinguru kiri igoro omukyo yo kwimukia amanyinga gokiesa omutu nko resistole chinguru kiri cyo gutumuna amanyinga umatinya you know uranya ko kale muntago cyonyoro muntu rabwa tinguru kunya kumwako urenya kwenda uko chuchu nyore skurunga konyurete lakini wono ka muntago nyagwaka niki okunya gwaka kino chi coffee ngaje kamanyanga kero gweta butambe kunya kumwako coffee wono ngere mutaka tukalya kujikokora ago narakali go no mote iyo go yanaraka kwenderera gwake igo ninjira ya manyinge kero pressure ko gende nyinge ninjira ya manyinge go chaka koneta egere resist the strength yenkoro was the power you know pressure ko senkoro mune kunya kori enkilia manyinge kunya kori resist kunya koneta ya ibunga simple as that enchira ndi akabere pressure nabegwata chinchira kya manyinga onye challenge week so pressure yo kana be kolenta hemorrhagic stroke and ischemic stroke because nabera abunge enchireri gose yatenchereri ya manyinga you see egento kende kego changia kolenta uburiro bwe stroke sana no buriro bwe sukari uburiro bwe sukari ibokogera chinchira kya manyinga kya umapanjiri njiriko igoka umatekero amanyinga ojina tokomera amate akanjira kainga kanyerere lakini kaigoka ngora endagera yaturumbuka bakesenda yetu you see bono ekero umuntu abwate uburiro bwe sukari ibokogera chinchira kiri kigosoesa amanyinga kyo mapa njiko igoka you know umuntu tware egende kunga atherosclerosis eyu eragere umuntu anyole a stroke so uburiro bwe sukari is number 2 bobo changia sokolento uburire gose a stroke egento kendekera geres bononyole stroke wetandi miaka 55 years and above onye kole miaka 55 years and above kuikumanyanga nabonda basakonyole stroke so kuikambe muntu nkoidigere limono nabo kuikange anje era kiyogo yanja
karo munya kogoto go yanja orire mbara gora chobisia na batengo mangete kwikomanya bondi myaka gwikire umwana ugo no mubirogo wakorire kere gento gukimaega wasomiria abana bakorire school bali kiruchigas bono nyora kabesa kali kwabwa tenka ya kwiriberera kabesa ya kwanga kugatumia tumie so mubirogo ebese ndiyo nsi ubwate wikire myaka 55 60 years ebese bono ubwate neyo mubirogo tumie bese itose kuba no bwoba because ngajya kuirebese umubirogo it should come number 1 so kwanyoranga emyaka 55 years and above na umuntu bakonyora uburiro stroke umuntu ndi muri oro mubiro mone twakwanire genteke obesity kuba umubiro mone side nkolentere stroke because karoro umubiro mone amafuta amange nabakogenda a block kinchira kya manyinga which can lead to of stroke so mubire wasire kuba umuntu umubire and at the same time nabekolenta high blood pressure and sukari also which inaweza kuchangia so obesity family story maroira mange nkovuga tiale ukoo yanafuata kifamilia so kama mama alikuwa na ugonjwa stroke jua kwamba hata wewe unaweza ukaipata kama babaka amekuwa naye unaweza ukaipata you have to be careful abantu bali bavuga shida cyenkoro twate bile nkoro nere gutuma manyinga agende sobongo so onyo olenga tuvuga ati nubwate shida yenkoro nabona abantu bali bavuga cardiomegaly yenkolera nene you know coronary heart diseases you know heart failure bono manyinga tali kuchikoende sobongo because yen coronary gutuma manyinga ende sobongo so we expect ugonjwa you know we stroke na buraja pombe amaru lero Friday umaide lero Saturday lero Saturday sorry genda ngetown korugoro kwanza amaru amange narakocha na ndalente stroke esigara smoking nero yachangia kolenta amanga uburire bwe stroke mwanto lote yo exercise wakati unafanya exercise unachoma mafuta tuliko kora exercise yayo ngitobe oli karanstiga karubo kuruma baka maro we karansete to go kanyo nyomba tuliko kalya kana kangoli kalya gakuru ngonya kerimo tuliko radanga tiganda chiruka nyo kiteka ibere mayo chiko isibi ko kana lole kusingaki watanga nje ketandalioka lazima tufanye mazoezi wakati unafanya mazoezi unachoma mafuta unasaidia usichokapata ugonjwa wa sukari inakusaidia usichokapata ugonjwa wa damu kwenda juu hiyo ni njia moja ya kujikinga ili tusije tukapata ugonjwa hata nini stroke ndio mtuko pamoja tuko pamoja daktari so maisha alia wande bali bangita maisha maya luxury maite na giden karora kugende supermarket hivi ntabantu bako chora bali kwanza wale wakabwate chivesa we junk food yani junk food exactly junk food umuntu akimukiria abana baye bajake kuriye bisuguti gochia bajake kuriye bintu kwende squashes you know umuntu akimukiki sausage gosenga kirenga endagereye tokoli you know lazima ujiulize maswali kuna vile naenda kukusaidia mwili wako ama itakuletea magonjwa unajua sisi tunasema hivi watu wa Worldfit nkenye kitari itu ya Worldfit togoteba hivi kaliye ndagira to wasakoliye ndagira liyo chokogero uruwale try to avoid it ndagira you know this food yenye kutoka nyore supermarket evekire chemical chiko preserve ndagira yebenge agende mengi chemical chikolenta cancer you know so what I'm trying to say is that thing to avoid ndagira liyo chikwera to chikoruara igen tugiye kabetogo tebanga kaliye ndagira ebwa tobo moyo kaliye ndagira ebwa te nutrients esobungu eat food that contain high nutritional value nutritional value erigoro
endagire bwate life giving elements ego chikogero mubwo botambe totige ndagire yedu mbia mwana sana daktari asogo tosemia kigima ambia mwana sana mwanchi muri bitaseni Ndizi TV ni gotogende gusanga imiyomoroberio o Worldfit astogende gusanga nere Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit asagende gukwanira igoro yoboroire bwe stroke obereka gotosemia mange obumborere kyobo na kibogo cha somobere kuri ndendo chikoriyeria ebimanyereri imbere biebi akondo mwanchi muri edia ndete gokonyoria nga asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemeri ya YouTube na bagotonya gwetera Ndizi TV News baigo mwanchi muri na bagosanga na intwe ekerengeri kiago agwetera sinambiriga bwa screen yago tumanyenga yokobwati umoroberi koru na bago kubwata ibolirinde nsigo cha daktari ekagera no legase studio na bago kwereneria daktari ni tigandaligeria chimesmesi verisato sensemeri mtandao nindo che Teresa Kemundo agate abwirire Frida na daktari no toramukora chinsemo chiri chia moranga ni gomba tegerete kimambia mono sana Teresa Kemundo na baigonto bwate takida kopa agate bangana agendete kubwati umoroberi mbia mono sana Kevin Mosendege agate ba tuned korwanya koe gesoni ni kondani mbia mono sana daktari yatora so sensemo yebimanyererio manya gochikorigereria amabolio korwaso mwanchi umurigeria kerekende bimanyerere mbere biebi nakyo umuntu akora amanyenga nabwo atoborero biga bwe stroke nago tebiri n'obongo obongo bw'umire n'obongo bwasarikire bone swari nere egasi obongo nere so egasi obongo gokora obongo buri egasi yego chigokora tebiko chigokora bon obongo you know function ya brain inaenda kwa impaired kazi ya ubongo haitafanya kazi vile inastahili kufanya because yo bongo buri bomire mnatoka bomye nyorayo ko rongo sogorole gosogorole igo bono egasi yo bongo yatenenire muna bono ku mfano muntu takunyara gutara walking becomes difficult because bongo naboko tingatara burunge so bongo bwangisimye gogotebi so bongo naboko li muscles you know muscle activities bono bongo bwasinye kuli muscle activity obongo naboko tenga kwana so umuntu itakunyara gukwana burunge the speech ya very affected because yo bongo naboko tenga kwana burunge confusion obongo buli naboko garumanya nga igatole Ndizi TV lakini bono obongo buli naboranye bo tukumanya nga gaganka yindi gaganka yo they start confusion nojerende amaisa gotakorora burungi so vision becomes a problem you know ngakiora role bya burungi kaire you know enavu ekorwe obongo bono ya very affected the optic nerve has been affected koigo mato is been affected numbness okoboko kwago you know igo bwatamagandi amaguraga bwatamagandi numbness yesaidie yokobe yaba problem kwati umutu iskerubo abantu nabagonya bagwati umutu sana you know babwate headache dioka nabara ikasigete bari kunyara kugenda icyonene usicyonene gosoka yoka babwate what you call stool incontinence na ubara sinyugo itera mache babwate mache you know agosoka usakwanga gosoka you know so what I'm trying kulala usiku inakuwa shida unaona so kuna mambo mingi lakini vile ninasema nevinde ntakuwa nenkole because what I'm trying to say is that symptoms chuburire with stroke ichigo cha because the obongo bwago waumire wono bongo naboko tekeregento bongo naboko tebi kimubiro gutora afyengia so wono bongo mboliko kotebi
egasi ya ugwenda gukora muna tugenda guteba because bumire yeah ambie mono sana daktari ase koiraniria au sasa gutumanyia ebimanyirire ebi akondo mwanchu muri na bakogenda gutuma ujumbe yago wetira sina mbega basi screen yago na botambe ni gotokwarigania ekerengereri kiago nabo igori iboriri yago gocha ase daktari kiagera na bakobaga koiraniria daktari na rokoboria ine daktari amaliogi bunelio mana mbere teskari gaki mbere teskari Togorero weskali ya mimi. Na birarende. Umengete ukomana ine stress. Ukomana ryoka na bekorenta depression. Na kita segete. Kanyoro mu nagete. Akole ndo mugako ebuye mugaka bwateme cyande mengera kina kumurenda lakini kereteka. Mugako lyaganya kora musu bati. Onu unyakura munyora ekirari tuko nyagotebwa ene ricara eniki munyakomana ryoka ebirengereri stress na bekorenta burire bundu bwese somubere because ekero umuntu abwate stress egento kereke ko produce somubere what we call stress hormones and the stress hormones like cortisol for instance itakata mwili malize adrenaline noradrenaline ti hormone ichiko produce somubere ichikogera amarwaira so amangi bona uchikolenta burire bundu bwese yeah naro kobolie daktari ningi yekolenta ukobimbo bosio kubimbo bosi abanye ningundi yako But from ngundi karakende ngera rakera lete bimbobosi ebintu nebinge biragera bimbobosi nto gukwana tukoli injury natwatebire onyore trauma injury goso wakirwa so kwagure abo bose bwabimbe onyore no bwatuburoire bwe figo especially kidney failure muno moneka rokumbuka mambyo konyore bose bwabimbete you're going to bimbe because a kidney will function properly. Abora bimbo bosi, okoba nangete goteba nebintu nebinge nyole heart issues na biragero bimbo bosi bwago. Abora bimbo bosi because of allergies, otu allergy ene na bekogero bimbo bosi bwago. Abora bimbo bosi because kwa nyolire ubimbe tokoruka ngetuma. Uze kwa rusi gwe lino. Na rumbu puspatio yomo. Toko bene ro fisiga ali abimbe dio ko mungi kigonga kwa bimba yi. Ani no na rusi tugugo. Oda bura bimbe bigo. Actually ngagetonyo rebintu biragero monta bimbo bosio lakini gente kene nabwene tatala se clinic. Agero lingoli gubuya omanye ngangi kiagera kwa bimbo bosio. Statement nero kora meke daktari nga bonyegitari mbo batigeso wake. Mbati na roli bintu bigokolekana ga Gusii bigoze kyobagete madera motukaya kero munda dera bumunya gitari toko bumunya gitari go ko get school yo gitari forget about it na berego ngonya kero munda tanga bumunya gitari inde unajua okende ubuli bumunya gitari munyene It's to put into medical ethics. Bunyagitari mubero muntu turiko nyokorera Gusii work. Mubero muntu is precious, Tegeta umenyege kegetambe. So you have to be careful mwana ya treatment. Ewe ikabatarira se clinic ya Worldfit obalingoli kabisa ndoba malio elinde babwene. Anaro goteba hello Ndizi ni Henry kutoka Erodi nilikuwa nauliza what about mtu mwenye ako na stroke na vidole zake za mikono zimeanza kufura. Shida ni gani tena? Tumemwambia tumesema kwamba ubongo ninakwambia kila kitu. So afya ya vidole ekuruye so ubongo. Enavu nere kuligiriri afya yako lakini siyasema kwamba ne stroke yoke kogera na bugo ja tumukulingoli cycle na neki urire bonde mbogo subwa soiri tari ngakero bwa stroke urire bonde mbogo so abugo twale stroke na ndo bwa kaza tuwakendi yozi kukuja Australia ni mzuri. Hai Ndizi TV akoro kwa Janet agoteba ere Janet enyomba echaire ko Rwandonyo akobori ali bori komera mate na igutari kogenda akeigona aya tu aramarito igo ningi
you need to come to check up. Abantu batwara umuntu atware cancer ya esophagus cancer. Na buchi komere ndagera yanga kogenda. Tutaite kumanya nganga yigo giatigara. Ndewa nini? Amata ingeta gutumbuka bicumati ngayago giatigara. So this is whereby nabu muntu mnabona abantu batware nini. Oje kwende goita. Goita osobo bimbe sevigo tibiyaye. Goite koralira enchiririe koire ndagera guchiendaime esophagus. Abura nyole bono ko bemigire matali gutumbuka guchimba. Lakini what I'm trying to say, the best thing no go pim to manyanga what is it. Anaro igo goteba nga ningi gekoreta makororo atali kwera. Anatwara inse na ende likororo yatigara semio. Umuntu atwara uruboko nga bronchitis. Bronchitis. Any infection ya se bronchi yaye. Usenjira yoko yani. Abara atwara makororo atali kwera. Especially kala ko kamambi kurusi karorogete kamwamuti. Nabira nyarikana nganeyu gosasima nabira changi nchirengia no guchinya kitari. Narogoteba daktari, mimi ninajikuna sana sehemu yangu ya siri hadi natokwa na damu. Shida ni ipi? Ajasema kama ni mwanaume kama ni mwanaume. Ni mwanaume anaitwa John kutoka Rungo. Anajikuna sehemu yake ya siri hadi anatoka na damu. Na ni mwanaume. Sehemu za siri ni mingi. Akuja hospitali tujue ni gani anazungumzia. Anabere higo. Akuja hospitali. Tujue kama anachikuna kutoka nyuma kwa mlango wa choo kubwa, the anus, ama anachikuna wapi, anachikuna kwa urethra, anachikuna kwa ngozi, pubic whatever. Hair ndi anachikuna wapi. Tutajua akikuja. Naro kobore daktari nga yogo to. Wanyone chinda bwate. Etware chinda. Actually no chiko mo namba yesi. Etware chinda. Ara yagibo. Wacha mchezo. Hakide chinda na wachigo cha SMS. Usafi. Actually bona naboko mo namba yesi mino to chikokoro murobeli actually. Acha naro naenda kobole nga yogo toka lakini ikoendera kubwati umurobeli chinga kichito gokorera daktari nachikoena ni namba yesi mino bayigo gototebya asa gotoka. Kuri ndi daktari naro koteba nere asante daktari kwa kazi nzuri asomo Gusii gwetera Ndizi tibyo bwansubo mu Gusii libolyo ndageraki abantu saidi y'emyaka 55 babuenerete kolia to avoid unnecessary sickness yakorwa nga arogo Chris korwa sensemeri yabo gusero raganga kind of prevention. Ramo tayi ndagira ba. Nere itoko gendo straight. Nero tubekiro. Ngaki ndagira kiengia eragira tonyole stroke usendagira kiengia eragira umubwa obubuya emyaka yage mingi. Eat right. Eating right. Kali ndagira eringi togoteba. Ndagira eringi twatebirege ko twatebire. Ndagira eri ebwate uhai. Ebwate life giving elements. Ndagira eri ya mugondo ukipanda mahindi ekomera yagenda gutikira. Lakini bigenda ngoli usiendagira duko wendo komera umugati kuzinomera. Ndagira eri komera ebwate uhai inere ndagira ingia. Nere kanywa macha mange birasi komigo chigoro. Ora ngoro kunya kunywa macha ago. Kiukwera nsega ali nyomba kanya gusiba macha ago. Unless wakani wa macha. Mna bantu batu buru sukari ngote wale mbanywa macha mange, maybe the kidneys are not functioning optimally. Eyina bo bakoratika. Lakini pali batenga tura kani ku macha. Kanya kunywa macha birasi komi. Kali nyinyi sobonge. Chinyinyi. Nandi mkwara chinyi chimbese kembo. Mwete no chendagira ndiye kuri mugondo iga. Ndiye buga tobo moyo. Kwara nyebuture yende yose nyanya kwa nyebuture kwa nyisibuya. Bitungu kwa bibutura. Kwa buruka nole ndagire yayire. Kwa ri bese. Karo kuri ndagire mbese so bonge. My friend. Utaishi maisha mzuri. Ndagire mbese. Kali matunda. Ndagira ya mugondo. Ndagira yetu katwata banembe. Tokendele. Nabatoka endera daktari. Bono iko twatebire nga kaliye ndagira ya mugondo tochonyore amarwira mange.
tuatebire ngabali ngata tukutwale stroke umubiro gwo ikoligelinga kitinda itani chikiro chinyinge mono kimbase gwetani na kinda punguze chikiro chiano na tuatebire kore exercise fanya mazoezi sinare linkurara babegete kwende ngoma bagocheza wangina baswati no bagweta bagocheza kweli miondo kereme ige ndio kana magosonkora ukababugate bakuri ndagere mbeye ono mazoezi arongubia bagokora lakini anara bagoteba nga ndetele chai bwate sukari kabisa ile shuge itakuletea shida achana naye okay wewe unafanya mazoezi labda na bila abete kuumiza lakini sikutaja mazoezi itakuletea shida so tige ndagira kora mazoezi na tuatebire onye kunywa sigara tiga you know onye kunywa marua mange punguza so angalia ni chakula gani unakula. Daktari tunaendelea na maboli ya keigo anarokotea nga hai nauliza je kama magoti na gandana hadi chini kwa miguu inakuwa mzito kutembea hiyo ndio nini juu imenisumbua sana daktari. Peripheral neuropathy akona shida na nerves kinavu kiri kuligeria maguru ito kiri cyo mwario cyatwarire mechando munabona ko mfano umuntu acware eshida kurumo umugongo enavu iri umuntu yo kurumo umugongo enavu nere gutu ikinavu no kikuru umugongo gakikuru lumbar region cyarire maguru ito so once the nerve has been squeezed yatware yabekeru compression yerenene bono yatware injury na bera kolentere shideri so aya uburiro bw'isukari gusari buri kinabo uburiro bwa pressure gusari buri kinabo kiri amanyi ngabe tatara burungi utwali ndo kunga poor blood circulation abera ente shida mune ndo nebinge birarente hospitali kuja daktari narogoteba ni Duncan kora chinsemo chirichia Nyamira atebanga akweyagia asobokombe bwaye korusiko naboigo ase sawetelie choenene kerekende bokongumboro biyo achinya gitari tuinabwate mejana actually aba narolya banta bange daktari bagutuma ujumbe mbabwato mochando yo especially abasacha timeti umuchando noro yo rabe unajua abura nyere wambukeli urire bwasina makisunya batanga ekero bwato guchinya gitari ambie mano sana daktari. Zablon Zaro Okoza ateba kura chinsemo chirichia Saudi Mogrango no tore miyo morobili mbia mano sana. Daktari toka nitagusanga toka nitagukwanira umwanchi omurigereria na Dr. Kena Moses asitoka nitagukwanira igorobo iyoborere bwe stroke onye ko bwate ibolirinde ryansi kenda gutuma ujumbe yago nabo igo daktari no aligase studio elinda koiranirie kondo mwanchi omurigereria ante tugukwenyuria nga asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na wega sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News. Daktari ribolirinde umutu isa kubimba nerete stroke utwara ububimbe so mutu yes na konde stroke munabona utware cancer isobongo bwagwimi utwara benign tumor isobongo bwagwimi gento kirikego chikobimba ngita geto libaga libaga lili bono komigo bonge ege gento kirikego libaga kuikubo bongo bwabo be sequest ege ndikirikya bimbire kenya muna ubombo bunya kukaria butagete libaga lili you know the tissues jarenge gali brain tissues kiamigu gusa manyinga injira ya manyinga ya migu paka manyinga chiko endese meri ya mwino na beko lente stroke Pauline Mora kurachise mochirichia endereti awateba ni kwa nini unapata kichwa kinaniuma kila siku na kizunguzungu unakuja hospitali unajua ni kwa nini nasema hivyo abura nyora bwate migraine headache tubwate migraine headache
nabura nyora bwate infection isa manyingaye ekobera umutu okuja enchirengi yekero buje nyagitari ngo kolingori tori ngo kupima tori trai kumanyanga nkiyekero umutu yuko gwate pressure yago yakire igoro toligereri nkiyekero umutu ko gwate onyoko nabura kunyore CT scan you know koligiro umutu go snobwato bumbo buno twatebire enchirengi ya no kolingori kuno kupima tumanyanga kikiagera kialentation omne daktari boriri omoere rinde torigererie chi complications naro ko bore ngambore daktari ekero monta tararusi bwekemero kebwato mochando ata kira charu munyagitari ko ngaki uriyo somerete ENT ear nose and throat amwarese saidi kitini munyagitari somerete gente agina munyagitari ogendi nyagitari tunawono referral utaenda utaona mahali kule daktari wa hizi sehemu amesomea ENT atakueleza kama nebugate issues or not. Daktari tosoa sensemo ya complications ndoje chinga chito chatonyolekega. Complication yo buruire bwa a stroke. A complication eringa tuligo chiko function no go function. So simple. Na stroke ira kolenteruko. You know? Obongo bwago bo mie saidi. Obongo nabo gotekerege, nabo gotenyore nkoronga kutoma. So obongo boli bo mire saidi. Somebody can lose a life. Number 2, gotebirenga ekero obongo boli bo kumia, mbuli bichiko gotebirenga nkyogonta ko kolegas. Nabura iterera machi. You know? Nabura agende urasinyuko gende chwenene. Nabura sinyugo tara. Okunya gonchuranu, you know, okunya gonchuranu. Kunya gonjulan imechando yache family nayo guso karumu ga korore family nayo karumu ngina ole mungina ndo muga at the same time nayo kulende family yao. You can imagine binte bingi byasale ko mutuli uko gwati ku mambaka marogo tulikorara butuko wate mechando tulikunyara ko gena nyole cho kwerende ukuimukibu you know tukabwati ko semwidi na baidi babera bake pero mundagale concentrate so concentrate na maganaye akirende wende kuichire cho ntumnebi so ekero gonyole stroke ubugima bwa bubokochele ubusaleka bwa bubube daktari omonto bwato borero biga bwa stroke ngonyara robugwene ngonyara robugwene ntubuga tubure ubugweni buli bokurukunga immediate munda nyole stroke umye kunya gitari so kero go ikire nyagitari you know ngwa kule chibicha abola ku CT scan nabola ku you know MRI nandi tengo tigendo kende stroke gosa umubero w'umuntu go ikopi mu properly kali ngo gopimu Gopimu n'ibintu biri byankire na serikali gopimu tari gopimu nakende yose bataka gopimira uwa stroke so gopimu nga MRI onyene CT scan hakuna njia nyingine itaonyesha kwamba uko na kifafa onyene kwende you know ECG wakwe nkorokoro ile nkoro yago singa nibwate problem whatever ine bintu biko koru yani koligero linga ne stroke study stroke but once stroke ya boneka stroke ya manyikanire treatment ya gotegemea na mbeyemu na stroke kwanyora murabona nyore you know ischemic stroke ischemia totebinga nabe amanyinga ko genda gande somoki so manyinga tako gende se ubongo aisaini amanyinga abutoiru so ekaro ni extra ko gura abantu bakutarana aspirin untagotenga aspirin yekwanyu aspirin yegas yae no kokoro bya manyinga taba marito so aspirin yego konya you know manyinga tari toa egera manyinga tare so ischemic stroke na bu muntara ko amari onara muntara yegu agera unawono aspirin nangende gote nara ko ngawa farin amari oga yago konya manyinga you know takolitoa lakini dendi na bura ku x-ray onyorenga umukyuryo ubungire kabisa na bura atenga bono gucyo kole nduna angioplasty yani okubekerwa kamupira kaigoro mukyuri pakaimi they do that so usonyorenga kwanyore bono eriye korukunga hemorrhagic onyore hemorrhagic stroke
onyore hemorrhagic stroke what it is neringa amanyinga goiteke sobongo ngakituragera amanyinga ataiteke obongo esamange onye pressure yago yarenga igoro era nigunse you know onye pressure yago yarenga igoro goikira nense kabisa egera amanyinga atachunya kugendera goiteka so munangendera kogotebi stroke yegotegemea stroke kwanyora. Is it hemorrhagic stroke? Is it ischemic stroke? Is it transient, you know, ischemic attack? Even if you want to corrigate. Lakini bono tubwati tukunga long term treatment. Twanyole ngo montoli nge pressure yale ngene na erandi kuborongi. Onye na manyinga inkoganda oiru aspirin. Bono bongo bwabere damaged. Abuno abantu abanyakitali batali corrigate yoka. Abuno batali corrigate. Because ndio baragere ibintu byale ntegenteke lakini obongo bwomire nakituragera obongo bo repair ti bo bebya nakitura repair obongo eyo rokonyolese Worldfit yoka kabisa eso repair mangana yobongo ese clinic yitura nyorekyo because togo kwa mariogo aguchikogera amanyinga atale sobongo bya ntubwati mwe byo tukulunga jinko biloba for instance likoira oxygen nyingi sobongo nira nutrients nyingi sobongo we have you know the peak complex repair bongo ntubwati bintebinge ntubwati what we call acetylcholine you know phosphatidylserine phosphatidylcholine amariogo ali ago repair enavu yago bwango kegera daktari ndogo kwanera yo nsindo chinga kichito cyatonyorire ande tokosoma ujumbe yemo alafu totebya se clinic yegutuka na boigo oenane enamba yesimi mwanchi muri naro rikobole gose chi tablets cha pressure nchirete effect ya se kidney alafu gosomondo na ya mariogo na bakolendo alafu ateba secondly nilikuja hospitali yenu na nilipata uponyaji UTI ilisha. Sasa shida ni hii 2 months pregnant. Nilienda hosi nikaambiwa damu inapungua, sasa sijui nifanyaje, nisaidie daktari. Moyo namba yesi minaenda hata alivyo clinic antenatal what there's the problem you have they give you matinics they comment manyinga you know na boigo so amariogo na barasalie figo nere kurusi obuchafu so mubiri amariogo amanganya gitari no buchafu so ibyo nini uchafu ama chemicals zinaweza zika affect kidneys nkole Secretary and Dr. Moses Kena Onsarigo ngurwa senyakitari ya Worldfit Health Centers Worldfit Health Centers ntubwate kliniki ga Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza Uhuru Plaza nande matukaya lere kale kurukunga Aliza Plaza ogocha bakamarigiti ya Bosongo tukunya guchandika kolegi inchu bakamarigiti ya Bosongo ekero we kire marigiti ere town ime ekero we kire chiro ye town gose marigiti ya Bosongo ali ase bucheri chichire gose gari stage enkoro ya Kisumu ya renge ligere ligoro enyombe yote nene yo kanere kurukunga Uhuru Plaza gose Aliza Plaza inchu bakegoroba ya gatatu erumu 307 307A no konyole kliniki kurukunga Worldfit nando buja bwa Bosongo ge mnangu jinago tebike miskerubo ninche ngotoka ga Bosongo incho munyagitari yo Bosongo ga igonye turanyoranje turaikobisiane so make sure na wikirobisiane eso konyora ncho munyene lakini ntubwate branch ali muchiwa Karatina ani ntubwate branch endega ali muchiwa Eldoret naboko nkerese namba ya nesimi ere 0722 245763 0722 245763 ambia mono sana daktari asogosangana intwe mbia mono naboigo mwanchi muri ko bere ko gusangana intwe no gosemere kwa nimuna kwa bere ko wesemia amange nabo nabora chikomuke gitambuke naboigo talira clinic gya Worldfit asokwenyorera obogweni yakegimairiteriane Frida Kerubo ngukuganiria oborigererio byato skatonyegera koira nande asegekege kerebosio elinde nkoletere amangana maye ya chinsa isato karibu sana daktari.